Moj ljudi, dan mozgu štima, kako ste dobro, hvala nam pita, hajmo roka. U ovom videu ću malo kao reakciju neku odglumit na neko nešto kao žene bez make-upa, before and after. Wow, reakcija, Nisam ja neki za te karmine, hajde da se ne izražavam, pušački je karmin, pa to nešto, sad da me ti nešto cmaćeš sa karminima. Moj majke, vidi njevu, vidi ovema. A nije ova cura volko ružna bez šminke, realno. Dedo, ko da su žrtve požara. Ko je ova žena, šta je ovo? Aj mrš odavde. Vidi ovo, vidi Britnija. Vidi Britnija, babo Medeni. Ko je ovaj čovjek? Ne znam, hajde dalje. Da vidimo super modele sa i bez napucanosti. Boga mi, ovdje vidi se razlika, ali vamo lijevo, mislim, ležerna Irina naša. Ležerna Irina, naša lijepa i bez šminke, naravno. Vam sa šminkom već zalazi u neke Megan Foxove. Evo Heidi Klum, vala meni je ista i lijevo i desno, sam desno vam prisla ovu dojkicu. Aha, Karolina Kurkova. Kurkova, nek si ti Kurkova, pa meni ljepša lijevo. Ljepša mi lijevo, ispala desno, u desno ko neke nabrala sisice. Mislim, svaka tebi čast, devojko, hajde dalje. Vidi vam, je se napila budala, vidi što se budala napila, a desno kao radno, mislim, lijepa je cura, ali nakon vam kobilasta, kobilasta. Ali najgore je kad te neko uslika kad nisi spreman, još sparina, ti pjana, ovo glumiš ludlo, ta te uslikaju, ne ide ni tu. Ko je ovaj čovjek? Natalija Vodjanova. Vaki cura po Instagramu koliko hoš, hajde dalje. Niđe vesi, meni ljepša lijevo ova cura, ovdje ljepša mi lijevo. Ruku nasice, ljepša mi lijevo. Svašta. Malo je konjava, ali možda je starija žena, šta ja imam. Nos je radila je nos. Ovo su dvije osobe, Cindy Crawford. Onaj band zadužila, izdalje, skin taj band, seksi je band, shvatam ja ti prirodna ljepotica, ali ako imaš opciju da ga skineš, šta ja znam, možda je kancerogeni, imam par benova na lijeđima, da mi nije mrsko, šta ja, moraš ti to i plat, odeš, skineš i miran si, nemoj mi neki prirodni ljepota mimo koliko je potrebno. Ali hajde, Cindy Crawford je uvijek bila taj neki seksi fool 90-ih. Sad je ko neka milfara. Miranda Kerr. Šta je, meni opet lijepa lijevo, evo, lijepa mi je lijevo. A desno mi je za izlaza. Znači, ne traži, šta je, hajde mrš. Adriana Lima. Moj te štima. Alessandra Brosija. Fina noga, fino streamlinovano tijelo, sve ja to shvatam, sisica je nabrana, push-upić je tu, kosica je valovita, kez je od do, cura je zdrava, fina, zategnuto i vam lijevo, baš lijepa cura, nije bombava, nije sad da ima usne, da ima, da je sisa dole, da je baš razva, nije, više neka prirodna, umjerena ljepota, što jest bit neke ljepote kad skontaš, vidiš kako je uho ko šilje, bog te iz Disneya, hajde dalje. Aj vam, još sam ostvorio nešto, baba Medeni, ovo je već nešto, vamo vidimo podočnjak neki, desno ga nema. Hajde ti to meni objasni. Desno ko neka indijska ljepotica, lijevo ko neka propala radnica, ali bože moj, i to su žene jake, tako da nemoj srat previše. Jao, babo Medeni, vidi ove curetka, vidi curetka našega. Vidi što je izbacilo na nosu od džema, previše je sjela džema, malo povuci džema, da te ne izbacuje. Stvarno su je ovdje spasli i oči su je ispravili, bile je oči ovako, oni joj oči ovako. Malo je obrvice ko nešto počešljali, usta joj ko nešto smanjili, gori ovako nos joj malo zašpicili. Dobro su on nju spasili ovdje, ko za mature. Lijevo se vidi neki botoks oko usta, ona ima patku, ovdje ima patku, ali bože moj, lijepa je cura, nema šta, ja volim vakije, ove neke, sjeverne ljepotice, šta ću, bože moj, volim ja i geto princeze, ne skirali ti perzijski,
Samo o tom potom. A desno je, ovo desno je meni glupost, realno. Ko neka konturisana glupača, neki ko Kim Kardashian pokušaj nešto u usta, nešto napakovane, šta ti jeba? Before, after, neka afroamerikanka, meni je ljepša lijevo. Ljepša mi je lijevo, kad bi mogao se negdje na pola puta naći između lijevo i desno, bilo bi idealno. Baš lijepo, vamo lijevo ima osmijeh lijep, vamo ovo nabacala nekog džemana u usta, šta je ovo? Ovo je već neki transformation jeben, znači perika je na glavi, odmah to nisi ti više ta ista osoba, šta imam ja s tobom pričati, ti si Klovan, ti si Pennywise jebote, Joker, haman, vidi Jokera, usta su biti ista, sam malo zamazane pljege, ja volim pljege, nije problem, crvenokosa, ja volim crvenokose, mislim, nemam ja tu šta, usta su dodana, usta je malo ko napakovala, još je malo napučila, meni lijepa lijevo, a desno je ko ono porničarski za setup, ne bi je odbio, ali taj ja znam, valjda je za red karpeta, šta li, fino je našminkano, ono, baš za nove godine, hajde dalje. Ovo je već šokantno za mene što se tiče mene, kosa, lafo, vamo, metla, vamo kao uređena, nije, i vam ti je metla i vam, ko neko oko nafurala, ko neke benove pokrila. To je tvoj lični poraz, meni ne smeta na kraju krajeva, ja te volim ko osobu. Ovo je čovjek, jel? Meni ljepša lijeva, a desno je već Klovan, realno Klovan, ili nešto za piste, za nekog fotoshootinga. Ti možeš od govneta nešto napraviti, kad ga uzmiješ, kupiš u radnji, sprej, metalik, sprej, posprejaš govno, baciš 2 cvijeta na njega i to je nešto kao transformacija. A i dalje smrdi. Ovo je neka fina transformacijica, cura je lijepa. Ne bi te odbio desno, ali već si mi ko namačkarena za nekog vjenčanja, kao za svatova baba. Pa dobro, cura je imala neke akne, hajmo reći ovo ono, samo to što je crnkinja s plavim očima čini je posebnom. Koža malo grbava, bože moj, razumiješ, koža je šmigl papir, bože moj. A vidiš ovdje je obrva spaljena, nemam pojma, ne bi da curu valjujem dodatno. Svaka djevojka ima nešto lijepo ve sebi. Jao babare, jesu je aplikacije spasle, nemojte mi to raditi, pa nemoj. Pozi, biži. Vamo mi je ko neka indijsko, latino, španska, jaka žena, radnica, nije joj ni do smijeha, shvataš, malte ne za lične uslikana, to me loži. A desno je kao ono, evo i ja sam neka Instagram ljepotica, vidi mene. Ja ti kažem, ovo je slici, pa fina je slika, cura se ko da se sredila za izlaza, ko neki, znaš, crveni ruž, kad žena nabaci crveni ruž, nemoj se igra sa njom. Šta ti to govori? Strastvena je, na misiji je, shvataš, na misiji da učini voljenog muškarca ljubomornim. Ne tog voljenog, nego neku tu simpatiju koja je odbija, da mu da do znanja da može i ona kad hoće, znaš. Napravila si od mladalačke ljepote, napravili si vam desno neku polukafansku kurvicu, pa dobro se ova cura spasla, drugčije je svjetlo, znaš, vam su je osvjetljene oči sprijeda, vamo je u WC-u negdje na šolji se uslikala, nosina se izrazla, crvena, popila je malo vodke, vidi se. Ako se svidio video, lajkuj, ako se nije video svidio, lajkuj.